Shalom shalom bakozi ba Kenite TV, reka ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndiza ko muguwe neza cyane, Imana ibazigamye aho muri hose. Birashoboka ko mu mpande zose uri kurabona ibibazo, ingorane zigukikuje, uri mu bibazo bitandukanye, ariko nagomba ndabihanganisha, ndabwiye ngo dufise Imana ishoboye, dufise Imana ishobora guhindura ibihe, dufise Imana ivuga bikaba, dufise Imana itwitwararika, dufise Imana itaduheba. Pempoti ibibazo burimo, pempoti ingorane wo burimo, ariko ntiwumve wihevye, ntiwumve wiheboye cyane. Menya ngo hariho Imana izi guhindura ibigafatanya rucarika mukura ko cyabika bicarikana n'ibikomangoma, ko dufise Imana, dufise amahoro, ko dufise Imana, umunezero. Pempoti byoza kugira ngo bitugerageze bikure umunezero wacu. Ntibishoboka ko umunezero twahawe wakomotse ku cyo Kristo Yesu yakoze. Nawe nagomba nkubwire ngo ugire ukwihangana mu byo urimo byose, kandi izeye ko hari ikijambo ry'Imana rije guhindura ku buzima bwawe. Hamwe n'ivyo ndanezewe cyane uyu munsi Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryayo. Imana yacu ishikare guhabwa icibahiro. Ikiganiro twariko twaganira ko ku munsi wa Mungu, ikigwa twariko ndiza yuko kizana impinduka ku buzima bwanyu. Ndiza ko ijambo ryose turekura rizana Imana yetumye ku buzima bwanyu. Ikiganiro citwa Imana ni byose, musanze mukizi, mu gikurikirana hano kuri Kenite TV, mugishikirizwa nanje Pastor Ciza imisi yose kwa Mungu. Izina ry'Imana shikare guhabwa icubahiro. Ndiza ko mushikara guhezagewa cyane n'ibiganiro biriko birabacako kwino Kenite TV. Hamwe n'ivyo zamuriganza bya kugira ngo twinjiye mu ijambo ry'uno munsi, kugira ngo dusenge Imana. Data mizina Yesu, ndagushimiye undi munsi mwiza uduhaye kugira ngo tugane ku ijambo ryawe. Iyo tuganira ijambo rya rigatuza ko maze rigahindura ubuzima bwacu, rikatuzana ibiragwa nkuko Paulo yavuze ngo mbaragije Imana n'ijambo, uko ari ryo rishobora kubeza no kubatunganya no kubashikiriza ibiragwa. Uko ariko nanje nizera cyane ko umuntu wese karakira ijambo riko riramutunganye, riko riramutoza indero, maze kamuzana kwibiragwa ibyo wavuze n'iryo jambo byose ndiza ko biriko birahishurwa ku muntu wese afata kanya ko kumva rino jambo. Nanje ndasenze kandi cyane kugira ngo umuntu wese ariko arumviriza rino jambo rihindura ubuzima bwiwe, maze rimuzane kwibiragwa byose. Ibyo ndabisenze ndabyize mu izina rya Yesu, amen. Bene data none nongeye kwa ikaze kuno munsi Imana itwongeye kugira ngo tugane ku ijambo ryayo. Ikigwa turimwo muracibuka, twariko tugana mu kigwa, twari turangiye ikigwa twita ubwiza bw'Imana ku bantu bayo. Dutandukiye ikigwa twise urukundo rw'Imana. Muri make yo tuvuze ngo urukundo rw'Imana ni ikintu kidasanzwe, kirimo ibintu byinshi cyane, ni ikigwa cagutse cyane. Uko doke ivyigwa byose novuga ko byose byestaye mu rukundo rw'Imana, ko ibyo tuvuga byose, icyo turi cyose no munsi, impamvu turiho, impamvu duhema, impamvu dutambuka, impamvu na nyine tubayeho, ni kubera urukundo rw'Imana. Ubundi nta bubasha bwacu burimwo, nta mbaraga zacu zirimwo, ariko byose ni urukundo rw'Imana. Hari umuhinga umwe yigeze kubaho mu inosi, hama ngo yari umuntu nyankomeze cyane, afite ubwenge bwinshi cyane. Icyo gihe gushika uwo mugabo avuga ngo nta Mana ibaho. Muri we aragera igihe aravuga ati Imana ntibaho, nyine Imana ntibaho. Mugabo igihe kimwe ngo igihe kimaze gutegwa n'ingwara aragwara, hanyuma ngo aza guhura n'umuntu agwaye ageze kure, hama aramusengera. Amaze kumusengera, nyuma yaho nibwo yasohoye ijwi aravuga ngo vy'ukuri nagiye gusanga hari uwundi mugabo ari hejuru ya byose. Aravuga ati nubwo nakomeza kuvuga ko Imana iriho, atariko nakomeza kwihweza ibintu, ati mugabo nkabona ko hoba hari ikindi kintu kinyiganza ibintu byose. Ati sintahure ko ari Imana, kuko sinaribwo ndonka umuntu amishura Imana neza. Ati numva Imana nyere ku matwi gusa. Ati mugabo sintahure ko ari Imana. Ati mugabo nkavuga ati inyuma y'ibintu byose hari undi muntu anyiganza ibintu byose kabisa. Nawe rero ngo mubwire ngo impamvu turiho, impamvu tubayeho, ni kubera urukundo rw'Imana. Rimasitaya rero turi mu kiga kivuga ngo urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. Muri make urukundo rw'Imana ni ikintu cagutse cyane, biraryoze cyane kuba twitwa abakundwa b'Imana. Ni ibintu biryoshye cyane kuno munsi twitwa abana b'Imana kubw'urukundo Imana yadukunze. Turabona ko Imana twasomeye avuga ngo kubera urukundo Imana yadukunze nibwo rwatumye itanga umwana wayo. Doke yatanze Yesu kubera urukundo idukunda. Ntiyatanze Yesu kubera wowe uri mwiza, ntiyatanze Yesu kubera wowe uvuga neza, ntiyatanze Yesu kubera wowe ukora neza, ntiyatanze Yesu kubera uraba abagwaye, ariko yatanze Yesu kubera urukundo rwayo. Imana ihimbaza cyane.
ugiye gusoma Baroma igice cya 4 umurongo ugasoma uhereka umurongo wa mbere, harimo amajambo atubwira ngo iyo Aburahamu ngo yarapfitse ngo nimba tworonka icyo twiyaka mubiri, ngo Aburahamu nawe yoronka icyo yihaya, ngo ariko imbere y'Imana yarabuze ikintu na kimwe cyo kubona kimwe yihaya imbere y'Imana ku mubiri. Ati kwera yarizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugoroka. Doke gisigura ngo impamvu Imana yamukunze, impamvu Imana yamutwaye mu bwami bwayo, si kwera yakoze ibikorwa si kwera yakoze byiza byinshi, ariko ni kwera kundo rwayo, kwera Aburahamu yarizeye Imana, haba Imana ikimuharura ko nyiki nko kugoroka. Rero impamvu twitwa abana b'Imana, si kwera twabwiye Imana ngo duhe Yesu, si kwera twabwiye Imana ngo tugira abana bawe, si kwera hari ibintu twakoze hama biraryohera Imana cyavuga ati kwera ibyo mwakoze mubaye abana banje, kwera ibyo mwakoze. Manzi umenye ngo wewe wakunzwe n'Imana, wagizwe umwana w'Imana, icyo uri cyose ukiri kwera ukundo rw'Imana gonyene. Hari jambo tugira ngo ndetse n'ubuntu bwayo nibwatuje ko kwera imbaraga zacu, atariko vyose vyabaye kwera umuntu bwayo kugira ngo hoye kugira uwirarira na kibe dufiza twirata ko twakoze kugira ngo Imana idukunde, ahubwo dusanga no ubuntu bwayo bwayizamutsemo hanyuma iradukunda. Imana ihimbaza cyane. Wumva unezerewe cyane kwitwa umukundu wawe Imana, wumva unezerewe cyane kuko Imana igukunda, wumva uryoherewe cyane kwera Imana igukunda, pepoti ibyo utarabona ariko nezerwa kwera Imana n'umukundu wawe. Wabwiye ati pasta ngize iminsi ngwaye, ngize iminsi aribyo ndonde yasinda bibone, ndakenye nabuze amahera kuri inzu, visi ingorane zitandukanye, ndi umunyeshure nabuze minerevare, ariko nagombwire ngo manzu unezeregwe n'urukundo Imana yagukunze. Ubwo Imana yagukunze nibwo ruzotuma ikora n'ibindi. Hari batubwira ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izobuteka kutugabira byose kuri we. Ibyari bihambaye cyane n'umwana wa Yesu Kristo, ko yatanze Yesu n'ibindi zobiguha, ko yatanze Yesu n'ibindi zobima, ko yatanze Yesu nta kintu na kimwe izonyima, kubera cyari gikomeye n'umwana wa Yesu Kristo w'ikinege arepata. Uwo yaramutanze kugira ngo ndongo ubuzima kandi aburonke busagutse. Nawe ndi kugira ngo namabwire ngo nta kintu na kimwe cy'agaciro gisumba Yesu Kristo Imana yagutangiye. Namabwire ngo nta kintu na kimwe nitoguha, ko yatanze Yesu kuzima bwawe. Tubanze dusome ijambo ry'Imana tuganira ko uyu munsi. Abikolosayi igice cya mbere dusomye ku murongo wa 12 twaza kweza ku murongo wa 13. Ndasoma mu izina rya Yesu. Harambwira ngo mushime Data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco. 13 yadukijije ububasha bw'umwiza atwicarika mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Ndasubira mu 13 havuga ngo yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Amena. Ugiye gusoma rino jambo hano batubwiye, usome umurongo wa 12 batubwiye ngo mushime Data wa twese yabashoboje kuragwa umwandu w'abera. Bavuze ngo yadushoboje kuragwa umwandu w'abera, hari ikintu kidasanzwe ari kuravuga. Donc bavuze ngo twarazwe umwandu w'abera, gisigura tubaye abera, turazwe umwandu w'abera, gisigura ngo harantu twakuwe mugabo twakuwe mu mwandu utari w'abera. Arimandezire. Donc hari umwandu w'abanyabyaha twakuwemo. Rero bababwiye ngo gikomeye cyane n'ukundi Imana yadukunze. Kwera ubwo Imana yadukunze ngo rengeye byose. Nkunda kuvuga ngo umutwaro uremereye cyane ni umutwaro wo kwitwa umunyabyaha. Ngo mambwira ngo cyane ikintu cyane kiremereye gose gisumba ibindi. Umutwaro wari kundiza cyane ni umutwaro wo kwitwa umunyabyaha, ni umutwaro wo kwitwa umuntu atari umwana w'Imana. Bene data nta kiruhije cyane wo kwitwa umwana w'umwijima, ngo kwitwa umwana w'inzoka. Ariko Imana ishimwe abizeye twabaye abana b'Imana zima arepata. Nabe jambo ryatugira ngo mushime Data. Ndakunda Paulo yakavuze ngo mushime Data yabashoboze kuragwa umwandu w'abera. Urukundo rw'Imana ruratangaje, ingene Imana yatanze Kristo Yesu. Hari ijambo twasomye uko rivuga ngo kubw'urukundo Imana yadukunze niko rwatumye itanga umwana wayo. Hano batubwiye ngo dushime Data kwera yadushoboze kuragwa umwandu w'abera.
reka mbwira ngo imitwaro yose irahwahutse usibye umutwaro w'icyaha, umutwaro w'ibyaha niwo mutwaro uremereye cyane atamuntu n'umwe yawugukiza, atamuntu n'umwe yawugukurako. nduguzango reka mbwire ngo nta kiremereye nko kwitwa umunyabyaha, nko kwitwa ikivume imbere y'Imana nzima. ibindi bibazo byose birahwahutse. ndetse ninza kurangiza ijambo ndagusengera ibyo bibazo byose biveho, ariko ngo mbabwire ngo ikibazo kiremereye arepata ni ikibazo cyo kwitwa umunyabyaha. Imana ishima ijambo tugiye ngo yadushoje kuragwa umwandu w'abera, umwandu w'abera. urukundo ruratangaje cyane. reka mbabwire ngo wumve gushima ko Imana yatanze Yesu ku buzima bwawe, wumve gushima ko Yesu yabambwe kubera ibyaha byawe, wumve gushima ko Yesu yakubiswe kubera ibyaha byawe, wumve gushima ko Yesu yahambwe kubera ibyaha byawe, wumve gushima ko Yesu yazutse kubera ibyaha byawe. ubwo rukundo Imana yagukunze ruratangaje cyane, rwatumye yitanga, yatanze ubuzima bwayo. Imana niyo guheba kubera yazi agaciro kawe. neza ubwira umuntu umwe ati umuntu wa mbere azi agaciro k'umwana ni umubyeyi. ubundi abandi bantu bose bofata abantu ko bagombye, muga muvyeyi wewe arazi agaciro k'umwana, arazi icyo bita igisi, arazi ingorane yahuye n'udoki yahuye nazo kugira ngo uwo mwana muzane ku mugaragaro. rero umuvyeyi usanga azi agaciro k'umwana. reka mbwire ngo Imana irazi agaciro k'abana bayo, irazi agaciro kawe, irazi agaciro kabo yacunguye kubera Yesu yatanze ubuzima bwiwe. bene data, kwitwa abana b'Imana nitwabirose ku buntu. hari umwana w'Imana yabambwe, hari umwana w'Imana yatobowe, hari umwana w'Imana yabonye amabi, yabonye amahano menshi cyane kugira ngo bikunde ko twitwa abana b'Imana. niyo mpamvu rero ikinyuranye n'Imana ntitucemerera, icyo Imana itemera natwe ntitucemera kubera Yesu yabonye amabi menshi, yabonye amahano kugira ngo twitwe abana b'Imana. areka tabaya meti kabaya. ubwo Imana yadukunze ruratangaje cyane. hano batubwiye ngo dushime cyane kubera yadushoboze kuraga umwandu w'abera. uno munsi abizera Imana twambaye izina ryo kwitwa abera, si kubera twabikoreye, ni kubera Yesu yabibambiwe. Yesu yahinduye icyaha kugira ngo twitwe abana b'Imana. hari icyo Yesu yakoze, Imana yamuhinduye umunyabyaha, Imana yamuhinduye icyaha. ngunda kugira abantu aturemereza Yesu yafise ku musaraba, sizijya nkoni, sajya mahwa, sijya misumari. hari ubundi uburemerezi bwo mu mpwemu bw'indani Yesu yari afise, uburemerezi budasanzwe cyane. Yesu yitwa umunyabyaha, ibyaha by'abisi byose byari byamugiyeko. Yesu yayikoreye ibyaha by'abisi bose, byose yarabyikoreye. n'uburemerezi bw'indani mu mpwemu Yesu yari afise nibwo bwari buremereye cyane gushyika Imana imutera umugongo. Yesu abona inyonga z'Imana zamuvuyeko, agera aravuga ati data niki gikumebesheje. Imana nayo ntabwira haba ibyaha, yari yabonye Yesu asigaye yuzuye ibyaha gusa. haba Imana imutera umugongo, Imana imutera umugongo kubera je nawe arepataya. uru n'urukundo rudasanzwe Imana yadukunze. ngomba nabwire ngo ibintu byose mukeneye biri hasi y'Imana yakoze, byose muzobironka kubera ni bito cyane. igikomeye cyane akira agakiza k'umwana wayikunda, akira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, akira agakiza kabonerwa mu cyo Yesu yakoze. aremende rigosa shagabadeya. ndakunda kubwira abantu uti iyo twibutse icyo Yesu yakoze nitwemera gukora ibinyuranye nawe. iyo twibutse ibyo Yesu yakoze nitwemera gukora ibyo dutegetswe n'umwasi. aremetaya. iyo twibutse ibyo yabonye, amabi yabonye. ndakunda kubwira abantu uti burya rero Yesu arazi agaciro k'abana b'Imana, arazi ibyo yakoze kugira ngo twitwe abana b'Imana. bene data, agaciro k'umwana ukamenya n'umubyeyi wiwe. umubyeyi niwe amenya ngo nabonye amabi kubera uyu mwana, mu gutera igise byarangoye, nabonye umubaro mwinshi cyane kugira ngo umwana aboneke. umubyeyi amenya agaciro k'umwana. Yesu nawe arazi, Imana yarazi agaciro kawe, irazi agaciro k'abana b'Imana kubera yarabambwe, yarakubiswe, yabonye amabi menshi kugira ngo twebwe unabose turi abana b'Imana. uru n'urukundo rudasanzwe tubonera mu Mana yacu. aremedaya nuko yatanze umwana wayo akadukiza, akaducungura. umva nawe ndugu yangu, ndaguyangu uri mu bwoko bwacunguwe, uri mu bwoko bwatoranijwe. aremetaya, waratandukanijwe n'abanyabyaha. ijambo ryatubwiye ngo yadushoje kuragwa umwandu w'abera. uno munsi umwandu w'abanyabyaha si inkuru yawe. uno munsi umwandu w'abasambanyi si inkuru yawe. uno munsi umwandu w'abashwanyi, w'abatukana, w'abagendera mu mwiza ntabwo ari inkuru yawe kubera we warazwe umwandu w'abera. erimataya ragabasede.
dusoma umurongo wa 13 batubwiye ngo yadukiriye ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Yadukiriye ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Yadukiriye ububasha bw'umwiza arepata. Nkunda kubwira abantu ati ikintu cya mbere gikomeye cyane ni ukumenya icyo Imana yakugize, ni ukumenya aho Imana yagukuye naho yaguhagaritse. Hano batubwiye ngo yaradukijije ububasha bw'umwiza, gisigura ngo uno musatani ububasha bwiwe ntibukinshoboye kubera Yesu yaranyijije ububasha bw'umwiza. Uno musatani ububasha bwiwe bw'ibyaha ntibukinshoboye kubera narakijijwe ububasha bw'umwiza. Abakijijwe mumbwire amena. Iyo tuvuze ngo twarakijijwe gisigura ngo hari ibintu tutari dushoboye kwikiza, ariko Yesu yaraje arabidukiza. Ati narakijijwe arepataya. Eregaye twebwe ntitwirinda ariko turindwa n'agakiza. Twebwe ntitwigendesha tugendeshwa n'agakiza. Twebwe twivugisha tuvugishwa n'agakiza. Erimataya. Ibyo dushatse sibyo tuvuga, ibinyuranye n'agakiza twahawe ibyo nabyo tuvuga, ibitari mu gakiza twahawe ibyo nabyo dukora. Aremanderegezide matapaya. Turi ingoro za mpwemu yera, turi nyubakwa za mpwemu yera. Ibyo Imana itokora natwe twobikora. Asemandera bande besigaya. Yaradukijije ububasha bw'umwiza arementaya. Reka ngutangarize ngo ingwara yarazigukijije in the name of Jesus. Wambaza tinorega pasa ibyo mbona n'ibiki, ibyo n'ibinyoma, icyemezwa n'ijambo. Yadukijije ububasha bw'umwijima. Ijambo rimbwira ngo Imana muri yo n'umuco gusa, nta mwizana mukeyi uriyo, nta mwijima w'ingwara, nta mwijima w'ivyaha, nta mwijima w'ubukene, nta mwijima w'ingorane. Ibyo ubona n'ibinyoma. Izane naje ati Imana kubw'urukundo rwayo yarangijije ububasha bw'umwiza anyicarika mu bwami. Azebareba ndemendea aremetagaya. Ndemeza ijambo ry'Imana kuri mwebwe, ndanga amajambo y'abantu kuri mwebwe. Ndemeza ijambo ry'Imana kuri mwebwe, ndanga amajambo mwabwiwe n'abantu. Ndemeza ngo mwarakize, mwarakijijwe ububasha bw'umwiza. Ibyo ndabyemeza mu izina rya Yesu. Aribandemendea. Ibyo byo tubisanga mu rukundo rwayo. Imana yagashimwa cyane, Imana yagahezagirwa, yadushoje kuragwa umwandu wabera kubera urukundo rwayo. Sibwera inkomezi zacu, sibwera ubwiza bwacu, sibwera ibyo dukora, ariko riko urukundo rwayo. Aremenda tuzobandanya kumusha Mungu kino cigwa urukundo rw'Imana. Zamura ibiganza bya dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye ikono ry'ubwiza nkiri. Turaganira abantu benshi cyane badasanzwe, abantu bakunze urukundo rudasanzwe. Niyo mpamvu wari nahisemo kuzana iyi TV unanje ukanzana hano kugira ngo dushike kuganira ku ijambo ryawe. Ibyo nabigushimire cyane. Urukundo dukunze ruratangaje. Ndahezagiye umuntu areka akurikira no jambo, ndamusengeye cyane kugira ngo ibibazo bimuhunge, imitwari nihunge, ubugwayi ndadekarengwa kire mu izina rya Yesu. Ibibazo bitandukanye ndabisenyuye mu izina rya Yesu. Imitwari itandukanye iratibuka mu izina rya Yesu. Nasenga umuntu wese turiko turajana mino jambo rimuzane kwibiragwa, maze nawe nimutunganye, maze nimurongore. Ibyo ndabisenda byizeye mu izina rya Yesu. Amena. Mwarahezayo cyane, muzogira indi iyinga nziza cyane. Muromugisha.